İslam'ın madaniyatı jolukanda, uçuraşkanda assalamu aleykum dep uçuraşat. Бұл дуа, қасиетті дуа. Кимге сіз айтып отқаныңызда ошого дуа беріп отасыз. Алла Тағаламдың сізге саламы, тыныштығы болсын. Манisi қандай? Алла сізді бардық жамандықтан сақтасын деген сөз. Егерде ошоның ақысында дуаңыз қабыл болса, анын эки дүниесі абат болады. Эки дүниесі құрылат аныкыч. Кимге ошондой чын жүрөктөн салам берсеңиз, сиздин дуаңыз өткөн болса, Алла Тағалам кабыл болот. Болды, анын дүниесі да құрылат, ақирети да құрылат. Яни ассалам деп ага саламатчылыкты каалаган кандай? Бардық жамандықтан сіз саламатта болуңуз, аман болуңуз деген сөз. Ассалам туғандар Алланың аттарынан bir ат. Саламун муъминун мухаймин. Алла Тааланын 99 аты бар деп хадисте келет, пайгамбарыбыз айткан. Ким ошо 99 Алланын атын эсептеп айтып чыкса, бейишке кир депти. Bir rivayette kim jattasa beyişke giret deydi. Oşo 99 atı Allah Taala'nın bir atı As-Salam. As-Salam degen Allah Taala'nın atı bu. Bunu жақсы düşünüş gerek. Biz namaz okup bitkende ne de atabız? Allahumma ente's-salam. Ya Allah sen As-Salamsın. Tınçtıksın. Tınçtıksın da atabız Allah Taala. As-Salam degen demek Allah Taala'nın atın zikir kılıp siz oşol ekinci adamga dua verip atasız. Ekinci adamdı Allah Taala'nı estet otасыз. Ekinci adamga vada verip otасыз. Menen sizge jamandык тийбейт, jamandык жетпейт, siz menden amansız dep. Namazın içinde ушундай керемет касиеттер жашырылган. То есть саламдашуунун içinde. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Ve mağfiratı da gelet hadiste. Her birini aytkanга Allah Taala'm сооп берип турат. Кошкон сайын сооп берип турат. Ошон үчүн биз бири-бирибизге дайыма тынчтык каалайлы. Birimizge daima tınçlıktın duasın bereyle. Allah'ın rayımı, Allah'ın berekesinin duasın bereyle. O cünököy nerse emeste, uşu ark Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sizler salamды жалпыласаңар, ортоңорго muhabbat gelet, süyü payda болады. Salamды tanıганга дагы, таныбаганга дагы айтыш керек. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytқан, salam ayткыла, ala man arafta ve ala man lam ta'rif. Tanıганыңа да, таныбаганыңа да. Müslüman bu, boldu. Assalamu aleykum der salam.